Habla al alcalde María Isabel Climaco Salazar kay esta ahora bajo na alto estado de alerto el entero ciudad de Zamboanga. Asigun pa con el alcalde, daan niya alto el nivel de alerto na ciudad, pero mas yaman da sigun ele con el magapulis y soldado dobla con el viciada na entero pueblo. The city is on the alert. It has remained that way, but we are asking the Southcom through Colonel Juvie Max Uy and Colonel Lieutenant General De La Cruz to provide a security briefing. El alcalde habla y ordena ele para dobla el seguridad na ciudad, siguiendo el operación ta conduci el magasoldao contra Abu Sayyaf na provincia de Sulu. Kaya según ele asegura que hindi ay tene spillover del guerra aquí na ciudad de Zamboanga, considerando kay apiki lang el provincia de Sulu na Zamboanga. We are trying to come up with a preventive measure. That is why we are asking the police and the military, and they're also on security alert already as far as the city of Zamboanga is concerned. Aumento pa del alcalde kay teneliga magasoldao marino aquí na ciudad para ayuda na mantención del paz y orden del ciudad de Zamboanga. Marine Battalion Landing Team from Basilan will also be brought here, and we have already the 11th IB. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.